Интервьюдагылар нечеде? Тешебек, канча жылдан бери ушул токой чарба демектиңиз? Токой чарбасына мен кошулганыма 7 yıl болуп калды, 8 yıl болуп калды. Шундан көчөттү Эрмаматтын мына бурун Эрмамат деген префер келип калды, ошол жерге Тешебек келди, адыр бюрос экенди, көчөт эгеликтип калды. Каралмадан трактор алып келди. Трактор алып келгенде тракторчуга bir эчки берип туруп көчөт эктирдим. Ошо Акчоордо университетте биринчи мен баштагам. Ошол жерден эки баштап өзүм балдарым, орнукта балдарым бар эле, балдарымды коштум, Эрмамат кошумчаны кошту. Keyin şunu ekip köçöttün yaxşı kılıp adırça evige aldı kelip aldı. Yaxşı karadık. Valдар da men özüm ona 73'ke çıktım. 25. yılgımın ömrüde bir ketmen çapağın adam. Şu köçöttü şu yerden ben kelle çıktım ve diyor kasam benim valdarımdan Urugun aymaktan kalat şu aydın bayağı köçöttörü dep el büyüklerge zaman görürsem özüm yer terüvengen vaxtıda o şöyle köçöttü çoğatkanda yer terüvenip ketip maşinanın oğuz açılıp ketmende tiyap o şöyle köçöt kıldık. Bana köçöt yaman emez. Yaxşı. Ötken yılda piste siyam var, yerler var pisteden bir türlü yakın piste verdik. Köçötler bana bu yıl piste bolba kaldı. Badam var, arka yerde badamın manda yaxşı emez. Yani badamda balığı var yerden bala çapa teyir verem dep şunday kalıp durap. Endi hazırça yaxşı yaman emez. Şu. Demek siz bu жерде көптөн бери иштеп көчөттү өстүрүү деле бул кыйын, жаш баланы өстүргөндө кыйынчылык болот экен. Мынакей азыркы учурда ушу сиз айттыңыз го, кандай өнүгүүлөр алдыда келечекке болгон көз карашыңыз кандай? Yaxşı, yaman emez. Endi mында buyan yaxşı карап, ошо көчөттөрдү үбүткө кылып, тайларын тазалап, yaxşı карап, endi азыркыча балдарым кылган дериге аракет кылып атабыз, колубуздан келген иштерди. Мындай макал, бесажы адамдарды keltirбейм мен өзүм аранда yerimge. Даже өзүмдүн bir ekte maldarım var, bir ekte maldarım diyem, balдар. Köçöt yok, yakka bağasın. Köçötü var, yakka bağa turgan bolsang, menden yaxşılık körбөйсүң, өзүм катуу жаман адаммын. Шундай метамдык менен şu el yurtunda zaman көрүнүп köçöt кылдым. Болбосо şu жердеги тургандарды бардым турасаң айтып берет. Мен шундай катуу киришип кылдым. Агар ошондой